Часто кечеги. Есть афазорка. Есть афазорда уже ремень, антенчиз уже алиш кечеди. Чи мом уже. Чибир алиш кечеди. Он мама вайс фарп ауз бровард ванас. Аш кеш удалит каде. Аш кенет просто пайду мешен лаки ауз ват. Даш мушина фордашас чек дарсанажми? Каштана шулит. Каштанаж дойр? Просто чек каштар самыр алиш кечеди. Антен сет кеч уже назад битмешидан. Кечеж вегапа андрене раман баха. Америказ обсачен, си язур ремень алиш метом обсачен. Америказ накадашас да, фондик? Мен сейчас проблема мама. Бірінші тозак не? Tamam. Ремень сез михи зада фондик? Пайда фамам түшт. Tamam. Уже кто-то полностью короче зашвакта. Вайда кор. Инструмент кор. Tamam. Honda Cryder'ni olib keldilar. Ustojon, buni hamma joydan rasm qilib tashlayapsiz. Nima muammo bo'lgan bunga? Honda Cryder muammosi mana eski zuchatirmang, setkalar bo'ladi. Zuchatirmangni kutlari chiqqan. Mana shu zavodskiy zulchatirmaydi, o'zidan shunaqa musor chiqaradi. Musor chiqargandan keyin chek yonadi. Chek yonadi, vanuska mo'y davlina. Vanusi chaqillab ovoz beradi. Masalanda chek yonadi. Shunaqa momentga ana komplekt narsalar hammasi bor. Zulchatirmang, mana setkalar hammasi qisqa prokatkalar. Shularni yangisini qo'yib, sabrat qilib beramiz egasiga. Yana dalsi maza qilib hayda beradi.